Kwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega nenguko gwatogeni kirinteto chietu cheru tha mugwanja na rweri tariki 11 mweri ni jua ina mwaka ni jua ngirijire 26 na rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiria ntito chietu nande ni kuonekete kuri na wirigiro bwa ukaria kwethirwa bugicho kera ntere chia myankene kumania na mpithukiro chia maitha ire chiethiritwe chigitwika mpanga kiria kari ntere cha Igembe aria nande rwangirwa Borisi rwithirite rukiambiriria Borisi chukuru ya Borisi kwethirwe kiambirirwa ntere cha Igembe nikenda gutethereria kiri ukaria nande akari ni bethirite bagitariria ntaira ya gutura nithirite igichuwa gatobu na gutwambiria na rugonoru. Untububo mwanya bwambirie bokolinje makrutu ba Borisi banga pundio administration police na burabu erigiri nande kwambirie kuma kiumye twejete bokejoke makrutu bate kunyera ngiri 5 ibwa mukiri bwegare mubunge ogishiko Igembe North Julius Taitumunore withiritare mustarine joambere gukubiria untububo akugani oguni bonene kiri mukari wa Igembe tikire kurikio kari yake ende kinyakire manto jago keri uchumi bogo untugoko. Ni kusema tuna furaha na tunatarajia usalama utaimarika. The prophet of doom will have nothing to say from next week. Usalama ukimarika, wale watu wataingia hapa, watahitaji vyakula, watahitaji mambo mengi. Na kwa hivyo tunaomba serikali na wakubwa wao, watu wa eneo hili wapate tenda to supply. Na mutongere na mubiashara origweta ntere chege benja kubumantere akeri na chokrete thirikari na account nkatho ni untu bokugwatanira gutigira kiroto giki gukinyanira aria kugweta ja thirikari account ni injite barabara ya gwita kambeji na kwenja kithima kia rujiku autonete otethio njira cionthe thirikari nene turetera kambi ngavana atukuthurira rui atwenjira barabara ya kuma kia ngavana atukuthurira rui atwenjira barabara ya kuma kia highway kwiya mheshimiwa no tokera cioro au akwa indi kuthithia ofisi ya kuika nyamari anto ya bwithikite ni history miaka ereke ana betu bakwa kore atongoria baritere ngwe ukilugira yothe oinde rwitu tam kabisa tutam kwa kila mtu tutam kendege no etu wai four times so batu to weretwe bara bange bakuringe tumakyo bakwa tu one time ndira bari thirikari ne andobeje utebyo baturetere Gachagua na ari deputy president atombere uturetera kambe yontwe na naici toroawa mithika waziri o agriculture livestock yarikirwe atathwanirie imbibomba kubwithika mantu ya usalama bwetu bubwa bwe yake yari kuthiurunka ukiaguthwa tikindiki uri antu ara tutomba kuona intobi so badwe ifo tam ngurukina bobo mabakari bakiariri na gukujira untu bubu muthuri no wabo ako mugala muwe na kiumpe ukiathwa kweringe antu ba mwathi fafa indikanire ndi kabisa training yewe ibwa kweya antu beta kwendia mingao beta kwendi kwachie beta kwendia miate beta kwendia mboka ba makala bendie makala ba nyama bendie nyama kinyira tu maana joka churuo tete tuko itake mili tokaenderia watu teweta mutu ati kwa huu itogushokeria thirikari nkatho tugushokeria mheshimiwa nkatho nuntu bwaendie mbeya na security kabwa tukuiba munene akigisa awa kuringana na makurutu ya kethira ya ulinzi buketha bwa kwana na akenda kumenya ibao ba ya ng'ombe ko atwa safety tinje ya kubwithio ntubo nene na twitikirie antu na weru weekend kuma makinya Igembe North ni nie Edwin Gatobu Ndukembethe kuma ntere chia kigocho watigania East ni bethirite bagitariria kurega kunganirwa kwao kumania na kiria bakuga ni gutezanirwa ni thirikari aria nandi bethirite bakiuga bate na ngugi chia kurita ni untu kinya gutithirite gukioneka mirandi ya witi na mbere aria bomba kwithirwa bakiona ngugi ku na watuwe goteringa kura watuwe goteringa kura iwe watuma muntu ramwe acokerenge bauto hakikisha tukwatanira tukuringa kura na twenge bara tukurea nendo kembethi kuma mtasaba wadi akigochwa tigania East bakionania muthuro kumana na gutejerwa ni atongeria bao na kugweta mwanka thai guti murandi jorio jombete kuthira jokibate bia muntu ora na bikibiki
airaria bikibiki barabara na nwagarara rotero bikibiki ete kwa utogera inyanto beto bakua bakareti embi bikibiki kwa MCA weto twekwira tere abaginyoa ekambia inyoa ekambi no katwa kuenga mheshimiwa akule utengo atoriterete patwe na tweterete barabara na ici eto katokunekangirano honi kwentu kwemampanete ndawa motarone ndauneka kuru bakigweta bakauga kinya mirandi imwe ira yaumbire kwithira igisukumwa mono ni thirikari ya kaunti ya Meru itiumbite kwithira ikibakinyira juzi hata kwa kaunti ni kuandikana tuma applications zetu lakini tuko sotilize ndiangane anto mwanja anto patano na ibaraba ina mpesa watho tena mbio watho tena mtu akwetero waru uteno wita na kirego ciumia kwao kiri micetho bagitetera timu ya mubira ya nja Utulivu FC ira yetelwi county levels. Klabu kiriara kiuchwa kita Utulivu itokuromba mheshimiwa wetu gavana aye atetheli Utulivu aye tereta nonto niwetia ngirima na thato kendra ire yunkumake county league juthi batwerea twena klabu kita Utulivu kilabu kiu kitayaneretwe na MCA wetu aikuo na wana tethakia bawa ketha atetethia kilabu kira kiripoti la Wero TV kuma Tigania Beta Brian Kimathi. Nabo agwati mbaruba uremi kuma ndwangine mwanya cha uremi bakiaria ntere cha mukothi mandene ya kaunti ya Tharaka Nithi ne bataririte kuri na bata ya aremi kwithwa bakiamukira mauritani mwanya jegie uremi bwao ni ontu baingi bao batithairo bakithingatira uria kubati kiri mantu jegie uremi mono kiri gwikira ndawa kiri mera biao kagitene ukauna bondu kimbithi ne bethirite bakirombo kwithwa bagitonyera mantu jegie uremi nikenda kutheremia uturo bwao. Atongoria kuma kindwangi mwanya cia urimi bakiaria bentere cia mukothi mani bareretie gitumi gia kwirutaniria kuthomithia arimi mauntu ma urimi. This region of Tharaka, in particular Tharaka North, there is a lot of farming when it comes to cereals and the rest, and it is good to keep informing our people day in, day out. Information is power. That's why we are here. Mantu maurimi bwega bakathoma mantu gutumira ndawa, the precautions, the right way to use, na kinya twerema nontu bwambi twerema kenda tuona mbesa na kenda tuona irio bya gutiga mujie tutake watu ijura tu mukothi mane menyekanite bwega muno na mantu ni maurimi ibu antu bambere kurima product ya munya na gwarutha bwega ini Tharaka. But now, nontu ba mantu ma irera na mbura bure gukara kiuraga inontu tugwita stakeholders kenda bayo tuoneria njira injeru ne baugite arimi baingi ni withagira bati kuthingatira mawatho maria matumikaga kenda imera ciao cithwa igikura wega na ni wega bakethagwa bagitarirua mauntu ma urimi. Twena challenge muno ground nwithagira twena challenge nontu bwa matumiri ma ndawa, especially tarira antu bakuthi kubwirira bamwe bakathi bakabwirira na kiwango gwetekio either bakanda dose kana bakarutha overdose bara bange bakaungania ndawa bakiuga tungania na eno ire karuta ngugi bwega bairu igitumi kibi mutabateri kuungania ndawa na kaire kinya gutumia royo rwena mukunu ndawa itiruta wira bwega. Ni aria mbeumbithi barombetwe gwitonya kiurimi na nkinya arimi kurombwa gwitonya kiurimi wa matunda na especially muno ana abanini kenda baomba utetheka na urimi nontu urimi injire mwe potential muno yochwira antu gwira imwe nyache kwibandika bongo na bakagia mbeca batuika millionaire nontu tuirimisa arimi barimi urimi nyabo mite nontu mtura wonde munde araukire rukire na rire biumete ko tike muremi so muremi very important na otie muntu munde akuria irio bitene tunda kogu turi imise inyaremi barime mbetunda kenda barijaga matunda nontu matunda ni health. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbeta Makena uambabo ni kuma kirirugono ru ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja itucokerete na nteto nkuruki.
tubugwate ugeni Kirimeru ka Flex Market Day na ka bazaar irene ntuko nthongi muno ya wendia bwangari njo ukujire Meru ka bazaar ya mbere buru kwambire Jumapili tariki 3 cha mweri Jomei nekethairwa irio Jumapili chionthe njo wigurire spare parts injega accessory chiangari na kinyangari yaku egitro customization amwe na motungata jangi ja batari kethano kwenda kugura ngari kuri na exhibition yenene ya wendia bwangari ara ugatirimana na endia bangari na ushonere ngari mithemba yonthe nkuruki no ugwatane na dealers bangari bari na nkuma nthiguru yonthe marine chiringi ngiri ongari na gutonya ni utheri kiriageni bonthe njo ugure wendie na wonanie ngari kwaja otaigirwe kana ne atea. Karibu mtu wangu Meru Car Flex where deals happen. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero na Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Mutama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciako ichiraragire. Ngoko ciako itekorekia. Ngurajago na guchenga igo chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu birithetwo na technology ya kinande na itogotigera bire na quality na standard ya iguru. Urimi bwaku ibwagirithetwe ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kampuni ya Nice Mwea. Twetherwa twina irio bia ndethia ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na bingi bibingi bila bitigaga ndethia ciaku na riri theria ya mwere na gukwa faida enyinge ta murimi no bionekire Agrovit ire akue nagwe. Nice Choice Mkombozi Feeds, siri ni nice. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581
292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Ndugu chumbuka na thina cha arthritis, infertility, blood pressure, ulcers kana UTIs, tirimana na HDR Mwangi, mutaaramu urinkumu wa ndawa cha miti kana herbal medicine, kuma Olive Health and Nutrition Clinic, aja Kowero TV Jumatatu chionthe, kuma thaijiri na ndarika 50, mwanka thithatu na ndarika 20 chiogoro. Kenda kuthiria mathina jaku narua, muringire thimu kiri 0714 366 766, kenda kuigwatira kanya gaku na ndagitari na utungatiro bwo kung'ana. School's out, fun's in, adventure's on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki, turingire thimo kiri 0705-636-443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ngukugwata ugeni oringi kiri nteto chietu cha ruthamu gwanja ngechokera na nteto nkuruki. Rais William Ruto akiaria ntere cha Kwale nethirite agitariria kwa miaka 20 ijite Afrika ikethirwa iri na antu babaingi kuna ndi kuri na bata ya tongeria kwethirwa bakibanga na kinya gwika mitaratara ire yagirite kenda gutigira guti muntu uri ukethirwa akinyirika. Africa is at a reflection point because Africa will have a quarter of the world's population will be living in our continent by 2050. And 2050 is just, 20 years from now, 20-something years from now. We will have the largest workforce in the world coming from this continent. Because of the Africa Continental Free Trade Area, we will have the largest single market in the world in this continent. And we have resources and we have assets. We have 2/3 of the world's remaining
arable land. I was told by the former president of the Africa Development Bank that the future billionaires will be farmers. That is why I'm trying farming myself. And aside from that, we have huge mineral and natural resources in our continent. It is both an opportunity and a risk. Because of what I have said about our continent, there is need for thought leaders. There is need for intelligence leaders to think about how we are going to organize ourselves. Au nio twakinyira muthejo anteto chietu cheru tha mugwanja nga kwendera ntuko injega rietwa ni Maureen Kinya.